जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खरनि स्टूडेंट जे बुजाकमानि ट्रैफिक पुलिस बाय लाङि बुजाकमानि बनि ऑफिस लाङि बुमानि कायसे ऑफिशियल स्टाफ रो बुमानि जों साइमानो जों जानो साइमानका जों टोटली नुखारो the failure administration ni failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belake chaya sing am condemn khayo tebe sing lukha am teke indigenous community ro sini sing samuno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia song bobotha jaka amon bagai sing saimang ka sing lukha it is totally the failure of the government administration is failure haini bagai sing je students buzakmani innocent student bongna bukha borno spare klali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman lukto awon bagai sing khana 12 hours ni bagai Tripura Students Federation TSF ni bekhakti 12 hours ni bond sing da bukha 5 am ni simi 5 pm jora khana bond tongnai aru sing koine joto lukurongno cooperate khlainani joto taku bukhu irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing khana bono jotono cooperate khlabai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing chalogri tonnai borok exam khlaijanai abon ni tai exam duty tongnai rok borok he thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagi ke sing open khlairnai hani bagai sing joto lukuron koinai amo first time ya sing seven je incident mani every sing lugi tongu every time no je incident tong mani amon bangi sing amutiran tolerate klaya government manai nai tai sing seven je angel riang ni sakaw jeta case khlai jamani amno withdraw khaina ning thu asuno hambai good name John Debarma General Secretary TSF thank you sir khana government college ni exams tong wrong like sir sorry your question please sir khana government colleges ni exams tong wrong exam online exam cancel जों थासिनगनो साका जे emergency service like milk van electricity kailebari tai ambulance tai exam rok tong khangkai aboro o bonni phatara tongnai okay hastene lokoro o bono borok mane dina hano obo chini borok ni sakao Tripura sarok ni sakao o atrocities khlaijak mani obo sudo atrocities simia chini borok khoroksa bujak mani abo jeng jotono bujak mani khlaio abon bagai mani na hanai na haya abo jeng naine ni kogya tamkai chini protection no jeng khlaina ni bagai jeng o bon ringkha tabuk chini borok ni thani o bon no busuk mani na hanai na haya and question tongai je no je bon ringkha ga state government ta message nai plus je Tripura minister run MLA run je lukana don rok khongsa bon o je incident ti tabuk se jora khorang ti sai bable tamne bugena nagna a question hangkai abo borok no sangkai chanai tamno ke jeng jot to chini borok ni leader rok no jeng koimung rohoro norong ni bisingtui je o incident ngmani kok tongmani ya tamni himale chini borok ni saka khoroksa panongthong khorok ni phanongthong angel riang ebakai obijit debor mani saka phanongthong abo chini jot saka wono abo bujak mani klaika abo total failure of the government whatever post you hold just a post upon a tongdi abo failure klaika abo ST atrocities act ni under klayo tai abo totally human rights violation abo ni bagai om hai jodi nangui thangka hangkai TSF sudu o 12 hour bond by simi tongla jeng taibo kotor movement khlainani bai dong nai jeng angkha
TSF एबा टिप्रासा रखंखाय कसां खाय तंगनानि हामजागो आबन बागै कसां खाय तंगनानि थांखांखाय निनि ओ पुलिस पार्सोनेल जे ट्राफिक पुलिस नि किशोर बनिक बो गोबांमा स्लैंग वर्ड्स यूज खायखा जे आबनो रेसिज्म कम्युनलिज्म टू बुनाय जाद वर्ड आबो नरक आप्रु खनाका हांगा साइमान खामु बरनि प्राइवेट पार्ट्स जागावबो बुई नरक हाई ट्राइबल बररक नरक न बुफानो नरक कुनु खायमिया नरक थैनानि नांगो आम हाई वर्ड्स रक यूज खायखा आबन बागै आम हाई पुलिस पर्सनल एबा ट्राफिक पर्सनल रंगनो जों टोटली कन्डेम खायो आबो सुदु ट्राफिक नि सिमिया दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सर खाना थुना ना 12 घंटा में बंद लगी के फिर लाहार बेकाफी जाने ट्रेन जों जत्तो कासुनाय दुगान पाट बंद तंनाय मालखुं बंद तंनाय ट्रेन बो चलिगला जों आबरनो जत्तो जों ब्लक खायनाय आम हाकिना जों प्रस्तुति नाजा आवन बागै जों जत्तो तैयार जा একটু বাংলাতে